Yes, instead of Rũĩ-inĩ rwa Sagana mwena wa Rapid Camp nĩkuo mathako maya ma kũhũra gatarũ mũiko maratabanĩrio ũmũthĩ makĩingĩra ndukũ ya kana, marehete hamwe athaki kuma mabũrũri 11 ma gĩtarũ kĩa Afrika, ũndũ ũrĩa no njĩra ya kũgacĩrithia ũgendi. Minister wa ũgendi bũrũri-inĩ Rebecca Miano agĩkinyia. My call to the counties is that we forge partnerships, we work together with the national government and each other. Every county is well endowed with products that can promote tourism. Gavana wa Murang'a Irũngũ Kang'ata ũrĩa nake wĩkinyĩtie mathako-inĩ maya akiuga thirikari ya kaunti mĩhang'o-inĩ ya gũkũrana na gũkũria igucĩrĩrio cia gendi kaunti-inĩ ĩno. Vizuri to market Murang'a kama eneo la kiutalii, kwani kuna mambo mengi sana ambayo yanaweza saidia wananchi wa Murang'a, watalii wakija. Watu wengi hawako wanafikiria kuna facility kama hii, na hivi sasa watu wametoka jumuiya ya mashariki ya Afrika kuja kutembea pa Murang'a. Athaki a bũrũri gũkinyĩria rĩu magĩthiĩ na mbere gũcangarara ikereka rĩa ũmũthĩ rĩa slalom race makĩhũthĩra ihinda inini makĩria rĩa ndagĩka 4 na sekondi 38 makiumwo thutha nĩ timu ya bũrũri wa Somalia. Kama team Kenya, this is the first time rafting inakuja the whole of Africa. Basically Kenya ndio inakuwa ya kwanza kukuwa na hiyo motive ya kuifanya ikue. So tunajaribu, though inakuwa sometimes ni kwa ngumu juu kila mtu anakuangalia, kila mtu ana expect perform to your best. We challenge to organize a World Cup. Yes. In Kenya. Yes. A World Cup and the second African championships in Kenya, in Sagana. Yes. And pray for me, Yes. for us to do this event like this one, very good and high. We believe that this sport of rafting has got a lot of potential for the future in Kenya, for particularly sports tourism, and also to train, to engage our youth in a meaningful exercise. Ngĩribotera Inooro TV kuma rũĩ-inĩ rwa Sagana, rĩtwa rĩakwa nĩ Victor Kĩnuthia.